Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji. Puno je novih bolesti koje su se pojavile, puno ih je sistemskih koje unište cijeli organizam i obično su iz skupine autoimunih. Ovo smo kazali u jednoj od prethodnih emisija, povezanu sa jednom drugom temom, ali danas nastavljamo na tom fonu. Evo i najave današnje emisije. U emisiji ćemo prikazati nove vijesti iz svijeta medicine. U receptu čaj za smanjenje urične kiseline. U temi govorimo o jednoj vrsti artritisa, o metaboličkoj bolesti gihtu. Giht je najstariji artritis, prvi otkriveni artritis i na sreću jedan od rijetkih artritisa kom se zna uzrok, zna se mehanizam djelovanja i zbog toga se lako kontroliše i liječi. Govorit ćemo na kraju emisije o kompjuterskoj dijagnostici koja je brza, bezbolna i isprobana.